Phila Mbomvu njani nina? Hayi singanene umntaka Mahadebe. Sekhulumile umongameli njengomuntu osepholini. Uthini wakho umbono? Ungakhohlwa asoze sabona ugodolo. Sazi ugodolo osepholini. Sikulalela ugodolo osepholini. Uyalahleka network manje nayibona. Oh Mbomvu uyangizwa? Bisilahleka network ngidonsela ukhaphethe khona abangidlelelayo. Cha wembomvu. Lo baba ubezosiphaphela nje. Into ade ezoyenza laphana ubezosiqinela ezosisanganela yonke lento akashongo lutho kahle Mbomvu. Ngiphoxekile la ngiqeda ukudla uphuthu nenyama indlela engiphoxeke ngakhona. Lo baba usiphoxile mina Mbomvu ngokwami. Ngichazile naseqaleni ngathi njoba ngikhulumela la angikhulumeli nje ngomkhonto bakhona abakhulumeli bomkhonto. Ngikhuluma nje ngogodole na njengesakhamuzi sasemzansi. Injalo nje indaba mina bengingathi wembomvu kuze lento iqonde ukunje silivale thaqa izwe singaluthi silivale nje kuvalwe kuthwe thaqa ngoba ngeke mbomvu ulokhuzane sifike sizwe engakakhulumi uthi usecela isiklifu bese nangempela naye ifike ekhuluma ngelifu yena lo baba lo ethi lo muntu lo ucela ilifu. Hayi manje lo muntu ngoba esekhaya uzobe ehola enza yonke into kahle yini le yenziwayo yini into ezomzwisa ubuhlungu lo muntu njoba kuthiwa unikwa ilifu waye ngasuspendwanga kuthiwa akasuspende ukunokuthi kuthunike ezwe ilifu konje uma uvukela umbuso sengikhohlwele lo cala ukuthi kuye kuthiwe yini ungakhohlwa ukuthi usasesezweni eline constitution iconstitution ayikuvumela ukuthi uhlanganisa abantu uthi abayovaliswa bonke labantu abantu bayakwazi ukuyisholo bonke bangavalizwe kodwa bafuna wena kuboshwa yeah wembomvu lalela ngikuchazele Mbomvu ngizwile noSiyabe ngena bethi uzofa abantu kade baqala befu wembomvu kobe kungaqali ngathi ukuboshwa nokuyejele ekusemhlabeni la sikhona anytime kwenzeka yonke into njoba siphila umuntu osephumule osefile Mbomvu mawusaphila inkinga ziningi hlezi khona inkinga uRamaphosa usidelela kakhulu Mbomvu luyababa nje uyasidelela ayikho into ayenzayo lento ayikhulumile la ku TV sesilinda hours athandaza saminci ufika uzosidelela la uzosikhulumela umbhedo ku TV ayikho lento ade eyikhuluma wayengayikhuluma ngani ngalesikhathi esasuka le kulento Mbomvu ikhombisa ngokusobala ukuthi uvikela abangani bakhe kunabantu abavikelayo lama commissioner kathi njobe ethi 3 to 6 months kuthiwa kuyaphenywa lento usehlisa imoya lo muntu lo ukuthi sehlisa imoya ebese uqhubeka futhi ezenzela umathanda wakhe Mbomvu lo baba uyedelela lo singama South African uyasidelela hayi ukuthi kanje uyasidelela nje uyasandamina indlela yenza ngakhona ngeke sesilinde isikhathi esigaka ebese ezokhuluma 2 minutes eqede futhi mayisekhulumile usikhulumela nje into esingayizi ukuthi uthini lento Mbomvu uyasidelela lo baba lo vele kuyiqiniso ukuthi ufanele ukuthi asivukele umbuso kodwa sifuna ukuthi ephume akaphume sesikhathele uRamaphosa thini sekwenele manje indlela akasiphethe ngayo usiphethe ngathi sala amazwe anganayo ifreedom vele ifreedom siyazi ukuthi asinayo njoba sikhuluma nje sogodole ungezwa kuthiwa sekuqaqile sengihleba njengongizwe mina nginendaba Mbomvu namhlanje noma kuthiwa bayangibopha rubenzani mina sengikhathelele ubaba ungcono kwakuhlala ejele ukunokuhlala siboshwe kanje sigwetshelwe ngaphandle lo baba uyasichaphaza lo Mbomvu uyasichaphaza impela singama South African uma singaxhaphama njengamanje asophinde siphaphama siyabonga mntaka Mahadebe umbono wakho kepha clean governance as-promote udlame as-promote instability ezweni Mbomvu lalela Mbomvu usutatazela Mbomvu alukho udlame olupromotiwe akuluthwa angithi la eSouth Africa kufuna estradini kuze bekuzwe kuyiwe estradini hayi ukuthi kuyoluthwa kwenziwa yonke lento leyo nto is totally wrong yokulutha kodwa uye estradini manje ngiyakubona usuyachila izipelo uyabona hayi ijele eliseduze Mbomvu ayithi sinandaba nalo kodwa nje ukuye estradini siyozwakalisa ilaka lethu hayi ukuthi kuyoluthwa hayi indaba yokulutha ukuyozwakalisa ilaka lethu noma ngathi uyangibopha mina ngoba engenankinga nje so fehlale la kuhlalwa khona ukuthi kunjani sesobona khona kodwa nje sesikhathele uRamaphosa must go and Ramaphosa must fall we are sick and tired of Ramaphosa
isikhathi sakhe siphelile manje isikhathi salama mafia ANC lamasele ANC wonke cabinet yonke ANC amasele ombalula ogwede emantashe yonke le cabinet ye ANC amasela ama criminals zonke lezi zinto lezi mina ngikhathele yibo bye bye Hayi siyabonga umntama